hi fofo ko ia ki hatafu ko whalaka mai piko ia i he holo ko ia o e kolo o whailalawa pia hoko atu ai ai apia ko koe ni ko Nasaleti a honi koe be matapa tu be olunga i hala welcome to Nasaleti moi farewell from Nasaleti be ko ate tata te fia ka motor ko e me murina ka ko ristu ka ki mo lava mai ka ko fata ha tu be mo e live streaming by FM broadcasting be be foki we ma pesi Facebook a pesi YouTube ka ta pesi YouTube o te le be mo ia e taimini e lava pe ke mo todo si o ai e nga hi ata ko ni nga hi atoanga o ku fai ai ke programa ko ni e pong ni pe ko ya ko e ke fa fiko tu mama ia pe ko foka ulo ko to ai ko lo hangi ha Christmas o le pa to ko de programa wa be ke asa pa te to fai po hi wa fa mama i he po monite o ke ka o me ka fula ko e me muri ka ko a honi ko kamata ne ka tonga pe ko tai tari fi ia mo mata mai beke fana o no heni ho ko ia o programa ko ia ki a honi ko foka ko do mai na tol ko ia when of speaking mo na tol ha ko Tonga ai ko himi uloaki ko i foka tau ke fo mo ko Diana Lee ko fa ia ko ni me pisco ko himi uloaki ko ni ma fitu walu la venia la tu tai pareti malu family tai pareti foko na wanga ko e fo na ko toa ai lep ko ni a honi ko e le sonic he belu wa hewa ko albin foto ko e matapo de la he fa na fe fine lot kamanda ko fa ya ko tu ko a pe koni la mai mi no sila ko fa ka o ikilifi pope le atadari ha ko se to la he o Kolovai ala i pa hulu pe hivareva ai whana wako koe Nasaleti Kolovai koe huafa o sisu e o mai rewa ai whakaikiki ko ia o proseki koe ni ono whatonga i koe na doru i na tokoen mai koe CEO de o le o e potunga o e paanga hauka rewa kono whakatonga ai o e ngahi komputa pe mo ngahi nau ke he koe mawe ake a pa koni koe he pore a ko sione tau whakolope aua te fai lewa ai lea ko ia ke le te fito ia o e aho Ambassadorial pani ki Tonga ni inganaki hisao e do hiva lewa ko hiva ko Nasaleti hana mo ko hiva o e amanaki e fo more mo teke be me fa fetai i to ko dana ne fa u da dolo te vai lewa no tabaki ngai na ko hani fo ko ia e tare ki ta ko se suisanta dai na Tonga fa ka to ta uma te akata e tata la leva maka pe a te no fa monuka ko e ripine e tama prinesi ko ata vai leva ai ki e valere ko e holo pe ke computer lab me resource center e no ho ke himi hono wa lauia e vai kau uto e kamanu foto e fo malo mo loto tuku e fo ha ko e tarik da ko ngai se si osida na vai kau to ta mate akata to kamenga a honi e se of me ka ta nga fai ko me te pu ko e te ta to lu ai o tua e ta o no no que tan foki hake ki apia kone le magai a historia to la wanai ko ta ka siget beni ta mini ko ta nai ko matala ko ni tuk mai e tanga ta kuda ko ya ta sado tai ka tanga ta historia es presenta ta no Tonga e ta paula no fe la tu ke lo malanga ko nai foka ko ya i Kolovai ni Nasaleti heni ko malanga pongpongi a ko ya pada tau ke historia e tahta hambe bong ko ya ko sione hasonia ko same te au tahano ko fra amu mo fra ana o ko ye ke sio ko ha ataua na ne fau ke vai para hol fu mo ho kwatu ano va mafola o lotu i he via pe a tau ko malanga i fine fra ha ko e Tomasi ko mo to ko fo ke ka mis nade na o mai keni
Pia malanga son Tomasi sa me va he valfa. I sa me valfa fa mori mori. Vesta taha. Ko na ko ai la mo mama mo to kon ko do be ko ye ki hanga fa au ma ia ke fa ha pa. O hange ko ha no ta mai be e hala fononga o mape. O hoko atu ka ngau e la mari fo ta tau ko mata lai tanta historia ko ni o la mai o unot ki no walofa. Te kau mai ke mo to roa. E kau misnari ko na e o mai ko ki ai. Ko Daniela Tana pe mo William Colossi. O hoko atu ai. Ai fononga ka ko fononga ko ni o hange ha tu be mo te ke be ko uhi ko na tole ka la masa ta he wa hi fitu ta vidu hi vani to tole na tole ko ni fo pongi ta va no ne fa e ono tutto e poi apri ni si hapai e mai ko e ta va tole noa e ka mai fo la duai a Santo Massimo Pidavi ki va ube mo hapai ka wat mo so di pulu o kamata no tu faki o ngolele o kamata I Tonga ni pieto ki hokwa tu ai ka time for ge o kala la tu pasi a we to ai o fata val to fa I utui ko tata fetu a ngawe la ma di ko tata fetu e me heni me Nasaleti o to ki alu ato ai ka pe tu ube Nasaleti tamino a ma ki honi me che non pore ai a piago me mate che la per na tolu ya we dai mini o tu ma feka a pito ma fa na che na fa mo ta ha ko ni to ya la mai na do ko ga ko risto to ko ma ka ma me a Nasaleti ma kwa fa ta hai we ma fa malo ai che pore ako ne fo ka ma ai va fit point ni ma che da vai ko ia a storia ko ko ia I ahonia ka ngai fai ki ko do ai ko ia nai ko e ko da ko ke programa ne o slawa tu ko kamada e on filmata ha ka ta be kai ko por ako sentau fa europeo fa malo tu por ako e ma wa ko ia I ahoni pe ngi ta dale be motor ko ia ko asma ko ia I ahoni tau ka fata ko ia I Facebook a be voki ke ma pes ko ia Koi mau pesi YouTube tai mini mo lava ma uia I tapa pe o mama ni tata pe mo live stream ko ni ye wat ko pesi ai valfitu point ni ma pe broadcasting e ma we tai dari fe mo do lava e vo ka we mama ta mai ko ni a fala man maf me kembela ko sudoku ka ko ngai fa dong e ko ke lava ma ko ki heni he a honi che dai mini che torna per motor che fa la macchina che ngai me fa manat ko ia centuria lo tu la va be ma be moi af me be kilo to ko sma bo pot be ngai me che ko himi che van ki souvenir be ko ia ma ko to ia den ha be ko mo me ma ko ia mo nga to ko ia he wata kada motor rimuni na ko ga ha telefono ma ga motor che mo wata ngaton ma be ga ko ni ku osma behena na tolu tak ta wa ko ga no fatongi ba de mana fatonga ade fana Nasaleti o ko be fa henga na tu falani ko to be Nasaleti I tua dai te o bito fa bito ga lan pulu mo hina be ko ia yo ato ta dar fia e tau ka mo be tabaki ke o ahonia te wat foki ai fra velo anche mo ai programa pe a bopong
e alba ko ia he ahoni hoko ko ia ahoni ke lava ia ka toki o atu e time te da foki ko e live stream ko ia e walfitu po ni mate ke kumbi pe ma ufika Fafike fika be ai live stream me fa ko ia ko ha me ko ke ai ka ko ma dolo no ma ora fata ma dolo me walfitu po ni ma me henia ia e time taha e fata ha te walfitu ma po taha e fe ma ore te ofika wa ia mai u fai ta ko ni ko fulahi abita ka Tonga I Tonga I ha ni ke ta dari fe te pe ka fula mai ko ia ko na uslava mai tu ta manu sila mo aseri ko nga Amerika pe ka ko nga wa ko na o ma ka ki Tongatapu ni ngai fe tu ko na no foi u be mal pe ko holo ai matangi na me a fa abita pe na ke kilomita fitni mo ke valo no me sa pa te monite tu site ka kone kwa mai nge ahoni ko holo abito fain ko asma fonga la a pe ala ke bene ke taftonga langi ya he tai min ba ko holo abito matangi ma ke kilomita pe mai ta pe e wanima I tai mini ka kone tu ya ko ha ko ni tai mini pe abeni ko Nasaleti Kolovai tau wakai ko toki fi ai ka kai ngai me le ngai matapa go te ka matape afi mai ko ia tangata ngai matapa e fomana tu ai wangea o lo tu ka lahia ngai matapa ngai pena ko tu me o ka nga api centuriua api ko Nasaleti ko po foki ono fala ko ia mama hange be ko time English masi e fala ia apo ma be e whakatawangi te tau kau whakataha I programa ko ia ai fia ko hihi fo ia I he taimini e tok mawa he ngeni aki I drone me hen ki drone fighter ko I drone bomb wen drone fighter ai TBC ko mawa pe ta tari fia ki motolo hono ko toa kau whaafi ku heni taimini ku heni ai whafong ko ia ki falele Tongatapu ni maka ko pandemia malolo dokta asakeke pe hoki ki he tarekta ko ia isa susan sa tai na Tonga fa kau toka umate kata pe ke pura ko malolo e ko diskun salo te asnate samate na kau foki e tangata ek ko ia asnate e kau fa kau ni na pura ko I apia ko ni I time ko ka foi ka to lahi abito kuna mama had me hen ka na heni ona ngau ko ka foi ka e ba hanga ko wai ka na do frale be o pure ko be ki abia ko ni e ko heno na ngahi na fana na fa mo puna la lava mai o fonga mai ak na do mo ka ka da hat mai a ho fa historia ko ni ko ta weni wangeao Kau ingat dah dari feedback motor mo asmai mo comment mai ke Facebook ah. Ia pesi live stream ko broadcom FM broadcasting. Dah dari feedback motor me Facebook ko to mo ini. Mo ia ka de fa fa ia ka ia te kau ah memory. Tu bena ngai kote o to be ai Facebook ko na lama mai me ai. To lahi abito o na heni ko ia heni time ni. Ai ko da usio ko ia. Ko hai ai to no mai ahon ba ko lang mari ahon ni ia fo mageng ahi ai apia ko no makai ko o hai na tol ai mo ngai tangata ko asme ai historia ko no tone o Tonga ni ko fa o adaptación la tu kefu ko risido ku ia o Nasaleti ko ia une ilo la taha ke ko ni sutone ko ia o Tonga ia to taha ka o historia ko son la tu ke fu me Kolovai ko risido ku ia pe ko ia ko Nasaleti pe voki ki a to taha holo mo ngaloa ko present malolo sa susiana ta na Tonga ko risido mo ia oi abe ko Nasaleti Pero may kakay ke ngahi mala ke na ngahi tau ko akapulo atong ani ko trola hita me timi ko ia ahi ko timi ahi ko ka Nasaleti ka to ai
tokolahi apito. Anau tolu ko i he timo konua tonga ni ngahi hingoa. Koe latu ke fu, koe mafi. Ma ngahi hingoa ke o se lupe. Koe ngahi hingoa ia mo lawe hiu ki ai e historia o e akapulu. Koe whanau tama ia Nasaleti. Whalamani mafi, ki moini mai. Moki nau tolu ke kau pehe timo whafonua ko ia. Me he kau ai pia moe present ko ia o e PTA ko ia e apia koni, Rocky Fotu. Koe kau tangata akapulu iloa ia mātongani. Ka koe whanau tama ia ai apia ko Nasaleti. Inau kau i ngai tapakeke au maalunga, kau opore ngai sino keke ai pore anga. E ko ngau e ngowe ke tautai. Koe pare mia mi wahai hei fō tōta ai sa keke. Ngai kau administran, nau kau watu iai. Koe whanau tama me Nasaleti. Wangi koe whamatala koe ia me inu noku. Koe se koe aki whahefa me uwhitu koe a whai mai aki hifo. Pea mei mui me niu auna fo. Me ha tafu o whai mai ka no pōlu. Wa o mai ki Kolovai ni. Koe apia ko pēni. Koe whotu ki mui ngai lau tosi i e pure anga. Koe whotu me ngai a kolotoloto. Ka koe apia koe ni. Koe apia koe ni o hihifo a Nasaleti. Te ko hei tai whiwhi ai au sia a. Tu ine whai ano namo ai. Te whanga e whakatapu koe tāo na uho me Nasaleti. Ia koe ni muna whatahama koe ai aho ne kau kuristu tuku. Pate wakai a ki he whanki whanawa ko loro tō ngahe tai mini. Nau uwilo ko ia. He aho ni nau fia. Koe tari fuoloa ia. Ki tolu i senturi. Koe senturi ni aho no wa. Kago mea kloku hoko wea i taminia e whiwharonga aki ko ia. I ahoni ai whiwhia e tō taha ko toa pe. Ko ia utau whai ai kore koni. Ke tau kau whataha i ngai ta whakpen. Pe ke harapure anga ke mauto ngai. Pe harapure anga mahina o whauko toa. Ai harapure anga ia ki he Abgo Nasaleti. Kaka whatoanga te pe ai Ke pepe whamawhana e DJ Miloto. Nau me whiri benga he whasi o hihifo. E ahoni koe taitari pe koe ke whahako. Ai e polkalama koe ia o e ahoni. E stahawani me o whamataha. O te whakai ke wheitu o toa o whemo i kina. Ai tamataha ko toa me ke whahako. Te wake be oi whamanando, whailonga i, o whiwhia i, ai ngai ngawa ko tōko ia oi ahoni. Reo te hea e whiwhia ai waruwhitu koe ni mange, tai tari ki motolu, tapa meo mamani. Katonga ai fuko ano manu na me o kalanku mamatapai moi. Kapau nei hena anolo maa koe ai tapa ke taha. Kau ke hongo te whonge tai mini ai ngā wengu katonga te kau hiwa he tawha koe. Koe kau hiwa whoke whana wako. Ue e whainga niku na o smamu na o teu tewa. Koe
whaiwhalang lange ni ko tō tamai. Tama ko Prinesiata. Beat kaya kau paya ko abiago. Na to beago me kau pure wa ke pure angar na kau itu ni mai. Kana funa fo me ta vaga ta ha. Fuska ho. Mere o yuga ngai finga na kau he wa ni. Ai ko fo mana tu ni aho. Ko kau be ko si te. Ini ang afala. Ko ye ko la mai ko fu ke la. Phải lo ai uang ya ta o. Abia ko Nasaleti. Kono pomono kai lipine. Kago ia ko tani fok me whanau ako kau hiwa tawa ki to ia. Tama piloto ki holo. Mea tuki ono mea whakatau ke koe honi koe whaiha ko pe apia koe piskoa ko Diana Lee. Kilo tomo e kau whakawe taimini. Koe holo ni. Koe holo na e whakalere I koe toko ni a branga siapani. He wia ko te whakonga o siapani. Ina ngaki hisao. Me pehe ki he whakonga ko ia Tongatapu ni maa. Pane mia maa lolo. Toke tā aisa keke. Wika podu hoke koe. Tak tak so beha no se kiloto ke hua so ke holo. Gai ko ke lava o lonti podu tu. Fai ko ya no va ko ya. Ke tak tak so beha no se kiloto tai meni. Vaga pita fono ko ia no to ko e fana wa ko ni no. Na o due mi tu mo ke vai be va henga no. Me abena do lu tu ani.
no le hol mga me a forma fola le nga hi o do no fa ha ka timing ka fi a fa na wa go ye mo me la be mo dol ke na tu be na do mo fuska me ta fa gi me to ha ni timing tau da sai kai ko hi mi lo ki la wi ya la ni la do tai pare ti wa lo fotohi au bin foto mata pare la pa na fe fine lo tu kamata ka fe aku toku la mai menu sila fa o fa ka o igri fi pope dali se do la he Kolovai ala pa hulu ki whatever ai wa fa si su e ka hi wa ko ya pa Nasaleti to mai le vai Right, going I project overview, Monofatonga, if not always out of any, see all the put now with Panga. They were going to Fatonga, going I may have a computer, and I may get Pureaco. Go Sonnet Alpha Colopia. Vai ko ya Ambassadorial ki Tonga ni inanga ki hisao to hiwa Nasaleti ko hiwa oi amanaki ko fa more no fa malo ki e otua hanamo ana tabo ki nga ina la fo o ni ko to ta mo te kata Tere ki tākua sa Susana tau taina o Tonga. Ko lawa hono tatala ona o e makape bevo ki hono whamonuka ko ia ingi pine e pinisianta. Te whaiha ahi anayangi. Ki e computer leto me resource center. Himiua, whaifika uto i kaman fotu. Eko e whamalo me loto ku whaifika uto i tā mo te akata. Ke tau kasa ki mo abe ki fa tau ke ko ya honi ka fine pisco o ku fai ako ya pe ko ni ko Diana ni pe no fo dudu ngai benga o fe tu ke te mo fe ui benga na ke mau ai ta mau os mau do lo ya ngai fo dudu en go fra ko pa pe mo fai pa ke ko to ni ko to lo again ka ko fai ka to be fa to mi ke tau la ba ka fa ta mai ke hen to ben ke mo o te mo ngo i ke mo ngo mai me hen Che fai bene? Lui abbiamo DJ. Maria Nasaleti, Maria Kolovai, Maria Hihifo. Governmental lavo kilodon. Perché hava to se ai loto. E che fanno va. Na time big o swa o foi fasia. O Nasaleti che a honi. Che no come be, crisco dopo. Fa bede fu hilala ko ini. Fa manando anche a honi. Wa gue fa matala Maria ki mu atu na ebe urmang honi na to taki mu ni mai. Kai langa gue mo fare fo go ni ape ako. Ka go be ke talu ia tupu mai ai mu mai urmang ko ia. Be time ko ia no kamalanga ko ia o ni. Ka wangi ko ta wakai ko ya ka wakai ke ngo potuto ko ya rak malanga ko ya heni ko sa me dia ta no
mo sa me valufa Atsonia pe mo Tomasi pe ko Hutchison no e fo balangi pe mo John Thomas pe to ho ko do e ma fola ko ia lotu. Welcome, honored guests. I am Diana Lee, Peace Corps from Nasaleti. All through history, men have had dreams. The first recorded dream is in the Bible, Jacob's ladder, which is what the Plangi call the stairway to heaven, dreaming of heaven coming to earth. Another recorded dream is given by Martin Luther King, who said, "I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. All men are created equal, dreaming of heaven coming to earth." The last dream of Shotoku Taishi, the father of Japan's first constitution, who ordered the construction of the first Buddhist temple, dreaming of heaven coming to earth. Sione Kolapa'ua, a humble man, the principal of Nasaleti, and a dreamer. His dream for Nasaleti reaches to the stars and is only limited by Pa'anga. Thanks to the graciousness of the Japanese government, this program dream has come true. Nasaleti is 200 years old, and she has never shined as bright as she does today, thanks to the partnership of Japan. At this time, I would like to invite Lavinia Latu Tipalati Valu for the hymn. Ni mangeau fitu nga full ma valu e himi. Ni ma fitu valu ke tau hiva. E ai whaka ofa si o ngahi lotoa. Eiki mohu hoste la ahoku lau marie. Me a masani ange whau si o ngahi whare tapu. Hori hoku atamai ke maunga nofo ai. Vesi whakaosi. Eiki ke manatu mua e maunofoni i tua. Whano ai sikai nae, ai ke whonu ai ho whare. Ka maulaka atu heni, tupu ai pehe keresi. Toki iau he taka mua, mata ia ai o tua.
At this time, I invite Albin Fotu for the Bible reading. Koe le sone lau magtautole pongpong ini, okto oia me ipseli a Paula ke kakai he pelu, ua oi vahe, aya te kamatalau, me no nima oi vesi, ke no hiva e konga. He pelu vahe ua, ves nima ki e hiva, ayak peo no hiki. He tala e hai na ne tuki lalo, ke kau angelo, a Tuku'aho, aya oktaulea ki ai. Kau whakapapau mai e ataha, i apot e taha, o pehe, koe ha a tangata, ke manat ki a te ia, pe koe ha ko e tangata, ke aahi ki a te ia. Nā ke tuku ia, ke maulalo si ipe, i e kau angelo, nā ke whakakalauni ia, aki a langlangi, me whakaapapa ia. Pea nā ke whakanofo ia, ke pule, ki he ngāhi ngā ue, aho ni mā, nā ke tuku, ke ia lalo vae o nā, ai mea kotoa pē. Io, ia ne tuki lalo, ai mea kotoa pē, ki a te ia, nā i kai tene whakatoe, ha momo i mea, ta e tuki lalo i a te ia. Ka i ono pooni, tala e hai, o tau wakai, ko tuki lalo, ai mea kotoa pē, ki a te ia. Ka koe toko taha pē, o tau sio ki ai, aia nai ngaohi ke maulalo si ipe i e kau angelo, asi isu, aia koe mea i ene kātak ai mamahi o peki a, ko whakakalauni aki ai langlangi, me whakaapapa ia, koe uhi i he ofa ai otua ke ne kamata ai mate ma e tangata taktaha. Amen. Ka ngatanga ia le sone lau maktau toe pongpongini. At this time, I'd like to invite the Reverend Ikelife Pope for the opening prayer. Kaurotu, let us pray. O tua e kominio, koe poto koe huero o ho afio. Koe e fufu, e moone e punake, fai fufu nang pe a haupure. Tala he apostolo, o kuke mamao atu he whakalilo lilo. Ka wikai ki maulawa ke a aua a tae mahakurea. He koe toko taha pēa e whakapue. He wawanga e ata mai kotoa ke iloa a kato katoa o e awhiona. Mau whawhitai atu he au fuato, pia moe uripoto. He ku whonga o lai a e ualolo moh mau aho. Ka mau kore whakamore ke mau tōnou nou, whaamonuka ai aho hou to tonu. Ko ia mau korea ke matafi Tonga whinangalo, o oua te ke whakamaua ki mau tōlo whatatau ki ho mau ni. Ka ke whakamore ki mau tōlo whatatau ki ho mau vai. Mau ualolo he whala o ata, a moe toa ko pouwalu ke maalari ai uangeau. He ko hake lotu whakatohi tapu, bea ori vea e mama. He ko hanga he ako vete kina e masiva i lo. He koe auha anga hono kakai, koe masiva i lo whakaata mai. Ka koe ri wanga ha mohe o fo e malawe a ko whakamanua i hono whinganango. He koe kamata anga o i lo, koe mama, me apasi o tua. Ko ia guongo kehe ai atmosphere o ahoni. He gohanga he ako anga Nasaleti o tae uluafi. He ko na wai senturi o taukakapa ki he ngahi ako anga lahi i tongani. Ko ia e pore moe me ite anga o ho maulau maari e. Mon pe sa me whakawhetai ke siova ho maulau maari e. He koe poto whakalevere wā ko huelo ia. Whakamore pe a pā o tua, nā ko hewa e mau sekseki a. Mōni pe e whaifi kausare waka, i ho mau taimi, tā ko e sekseki a, ko e fume alahi. Ka si koa mota inga, ai hualela e mau fiefia, heo kui kai ko e taha,
ka koe ua e century. Koe tau e ua ngiau malo i kamata aia ko i e funga hifo. Mau hapai hake o tamai o eiki ka koe pirinisi o Nasaleti o e ahoni. Whai teunga hau keresi a pirinisi ata, ke hoko ne whatu viso ne, koe amanaki anga o ea ko, moe hako tupu o Kolovai moe lausi. Mau olotu atu, ai tangata eik Palestini, sia si, tare ki tā ko kai umaa e potu ngā au e whakanau nau ki nau tolu ake hakereslahi. He koe nau whakatūtū ngā au e, koe pāo tolu aki, ki he Nasaleti o e ahoni mo a pongpongi. Kai ke mau whie whakangalo, a mastoa se apani mga hitokon ko toa pēku, o whei mai mei muri, tokoni ki mau tolu kai umaa e whawhonga, o e pure a ngā mo i kau whangawhi unau mea heni. Kai ngalo he mau lotu e pure a ko tamanika, pia moene timi, taki tau kune whai o kui kai whai ha o whai, he koe whohe uri e tautai. Si kau whai ako, ko riho na umā he whatokia, whai aki kai rerei taha. Kai umā si kau whai ako ko nau holo mua, whalanga manatu, e nā nau ofa nau whatokia, o whai oskia verenga, o nau ui mehe eiki, pe nau lau tā waki ai. Muri tuku e mau hū, a ua ho keresi, mo tā waki, nau tolo kau whai ako tutuku ko kei mo ui, o maa ka wako tutuku, o kai ke nau lava mai me ot muri, ka aku kā waha mai e nau o wha ki he kātonga. Unau tangi whakalongolongo pē me heo pē. Koe nau mawhana i he tauanga nei whai he nau whae ka koe ako anga. Ko nau lau manu he otmuri koe namoa nei whai me i Nasaleti. Tauanga eiki ke tau kātoanga mo koe pia ke hifo ke resi mo whakameri no ke ne nofo ia ho mauloto, mau mawhana ai he toenga o aho. Pia mau kau ke whakakato ai toenga e polokalama i he whia mo e nonga e a Fiona. Mau kore ngahi me ani kutoa e huafo e tamasi o Nasaleti ka ko mau whakamo ui. Amen.
this time, I would like to invite Ala Puhulu. Tapu ki e o tō mafi. O ko awhio i e apiako Nasaleti i e pongpongi. Whatapu atu tama prinisiata. Whatapu ki a katoa ki e hau. Mauluta e whanua. Whatapu atu ki e Presidente ako. Tapu ki he Ambassadorial Japani. He ku whatapu atu ki he whauwhonga nima wharearea wahi hifo. He whatapu ki he kaungarea. O tau kau whataha mga whatongia o e pongpongini. Whatapu atu ki he kaukoristu tōku, kotoa pē, umou lawa mai ke tau whakakato a viesone o e apiako i he hoa koini. Ko kore pē ke utala pia uka apoi, lai ata moku ke whai harea, whawhofongai o e whawhikaupure o e wāhenga, ka e umaa talasiti a Kolovai, pure ako, ka e umaa e kauwhaiak, ka e pehe ke kaua kololo Tonga, o ku tau whamanatu a e apiako ko e nio Nasaleti, ko e uhi ko e te waki o e centuriua o e lotu i he tau whakoloa koini. O ku watu hene whamalo lahi, tama prinis o mea mai ke whai hono whakakoloa mo whakalangilangi o e aho koini. Aho koini nai whai ai teu ai pure ako ka uma ai whai whakau siasi ka uma ai kau koristu toku nai whai e teu ko e uhi ko e kātoanga o centuriua o e ako i he tau koini. Pea koia watu ai whamalo lahi tama prinisi o mea mai he pongpongini o whai whakakoloa o e apiako Nasaleti ho apiako eni ko lawa ngā au. Pea koia o ku whamalo lahi atu. Whamalo atu ki he presidente ako o mea mai he pongpongini. Whafofonga i mai siasi ko e uhi pe moe ako, ko e uhi ko centuriua o e lotu. O ku hange pe ko e lau ai punake, e lawa e hai ke lau, pe fatu e hai nai ke mau. Ai aho o tau whamanatu. Whai angai ai tau haka, he langu o tau. Ko e kepe ke mau haa mai o whataki, e mau pōpō aki. Ko e uhi, ko e koloa, o e apiako, ko Nasaleti. Whamalohat ki he kaukoristu toku kotoa pe. Mo lawa mai he pongpongini ki tau whakakato. Pehe ki he whaifi ka umae siasi. Mawawa, mo mai o kauwhata, he whakakoloa o e apiako koeni. He koe kamataanga eni o e mama. Pea topu mea e pureanga ako pea moe lotu. Na e whoto. Pea tanpo. Hopo ai e la o e totonu. Holonga tui o kanupolo. We, toku ai a kau whoki au. Ngā lau ko whie tau tau. Ka oku ilo pe e he au. Mua taha. Kua fuolo atu. Whae riko wale whanau tō ai wao tamani. Ko e whakahongongo ki he hau.
eo, ko e whakaongo ke hau. Kai ke harea e moua, ke whakatataua ke koloa, o e pongpongini. O tau ange peke o tō maf, he fuha mono ma tā poaki. Whao whare, ta mapinini se, ka e umae, paresteni ako, ka e umae kau whakafonga ko toa pe, ku tau kau ngā kau e pongpongini. Lewe e maranga, ka e taua. At this time, I'd like to invite the Nasaleti Choir to Kohiva. Koe wākai whanawa kohi e pēko Nasaleti hua whau sisu. A hiwa tēnā hiwa. Tau la tari ke kauhiwa, ke whamana fuke ke puri a kōsion tau whakorope hoa, me piti e ko ia Nasaleti. Ke nau whawhi mai ko ia e walfit pani mai whema mai broadcasting. Ke nau wai mai ai aoni. Mumava
Malo, Mava Mava Choir. We invite Nasaleti at this time to kohiva. At this time, I would like to invite the acting CEO, Ministry of Finance, Gladys Fuka. Whakawheta I kua tau e langi ke he waha o sisu ukai ke toi ai hato e he waha wha. Tapu mo awhio ai o toa mafi hi o tau loto Tonga. Tapu mo whakawhi whakalangi o aho tamasi ko Pilinisiata. Tapu mo Ambassadorial o Siapan ki Tonga, Mr.
Inankaki Hisao. Tapu moe whakafofonga whalealea o wāhenga Honorable Dr. Isaac Balueke. Tapu moe whaiwhikau Dr. Ungatea Kata moha whaiwhikau. Tapu moe pule whakawahe moe ofisa kolo. Tapu moe sea o kautaha ai ngahi mātua moe kau whaiako pe moe komiti. Kau whaiako moe kau ngāu e kotoa o apiakoni. Pea tapu moe tangata i whanua moe whinei whanua o Kolovai. Pea pehe kia ki nau tolu kotoa ko tau whakatahataha mai ke maalari ai ngāu e lahi mo kafa kafa. Ko i kuna pea tau mātā tonu he ahoni. O kou whie whakafofonga ia tuha whakamālo, mo loto hounga ia mo oni me he pot ngāu e paanga, o whakafofonga i ai pule anga o Tonga, ke ngāu e lahi ko tau i kuna he ahoni. Ko e taha foki o whatongia te fito o pule anga, ko hono whau ai palani ngāu e whakalakalaka whakafonua, ma aho tau fonuani. O ku powaki a whatongia ko ia e ngahi ka veinga ngā aue, pia koe taha o ngahi ka veinga te whito, ko hono langa mo tauhi hangahi whaunga, ke whakalakalaka mo lele yange ai mo ui whakaaho ai kakai. Ko ia ai, o kumahu inga au pito, e tau whakamālo ia ai fu ofa ko whakahoko mai e ho tau kau ngā mea ko pule anga siapani. Ka inga o Kolovai, ko lava ai ngā we ia, ko e toi pēni ki taua, ke ta whakamahu ngai ai ofani, ono tauhi, ke tau ai pea tu uloa ai holoni, pea moe ngahi loki ako, ko langa fo ou ko e ni, ko uhi ke siofia ai ka hau, o e whānau ako, o e wheituoni. Ko e whakamatala ngā we. Ko e ngā we ni na e whakahoko o whakafou i he tokoni ai poleanga siapani, ko hono langa o e holo, mo loki ako e ua. O kumātu aki tokoni lelei ai ngā weni ki hono whakapapau i o kumalu mo hao e tau whanau ki haloki ako o kwheunga hono ātakai ki he whekumi poto whakaata mai ai whanau pea mo haholo ke tokoni ki he ngahi whakatahaanga ai whanau ako. Ko e mahu inga whakakātoa o ngā weni na e wheunga pa mo e paanga Amerika e taha kilo. O ko fie whakamālo lahi atu ki he ngāwe lahi mo whakaofan na e whakahau ko ia e kautaha Kiwi Tonga Limited i he whe ngāwe aki whakataha pa mo e kautaha āti tamakehe ko Alban Johansson and Company. Pehe ki he sea pa mo e komiti ai ngahi mātua pa mo e kauwhaiako PTA i he whe ngāwe aki lelei na mō whakahoko o malawa ke tawa o siai ai whakawhiwhia o e ahoni. O tau whalala pe ke o toa mawhi ke o mai haivi ngā ue, ke hoko hoko atu ai pe e he pule anga pa mo e pot ngā ue a honau whatongia. Whakata mai o eiki, ma ai kakai o e whanua. Pea koe whakaamuia, ke hoko hoko lelei atu ai pe tau whe ngā ue aki ki hono tauhi, mo toka ngā i lelei ai koloani, ke malawa ke au sia kakato ai tau mua, na e whakahoko ai ngā weni. O kou kole, ke whakahoko at mua ai whakahoha ani, i he lea whakapilitani a ko hi ko tau kāinga mōli o kunau i heni. The guest of honor, Your Royal Highness, Prince Hata, Your Excellency, Ambassador of Japan to the Kingdom of Tonga, Mr. Inakaki Hisao. Distinguished guests,
ladies and gentlemen. On behalf of the Government of Tonga and the Ministry of Finance, I would like to express our most heartfelt gratitude to His Excellency and the people of the Government of Japan for the ongoing assistance to the development of our island kingdom, not only to what we are witnessing today, but for the past and future assistance. This project significantly contributes to one of the primary outcome objectives of the Tonga Strategic Development Framework, which is to maintain and develop infrastructure that gears towards the improvement of the everyday lives of the people of Tonga, and more importantly, to encourage healthy living within the community and Tonga as a whole. One of the target performance of the framework is to improve the well-being of our communities. This project involves the construction of classrooms and a multi-purpose hall for the Free Wesleyan Primary and Middle School of Kolovai, which enhance the learning environment for students and provide a venue for school and community activities. I therefore would like to take this opportunity to again express our utmost gratitude to Your Excellency and the Government of Japan for this significant contribution. To the community of Kolovai, it is my humble request to take collective responsibility for the care and maintenance of the classrooms in the multi-purpose hall, and to ensure that these facilities continue to serve the educational needs of students and provide a valuable space for community activities in the many years to come. In closing, we pray for God's continued blessings upon His Royal Highness, Prince Yatta, Your Excellency, and the people of Japan. And we sincerely thank the Government of Japan for your generous support, and to Kolovai for the men in the communities through the GGP program. The Government of Tonga, together with the Ministry of Finance, look forward to continuing the good working relationship that we have in promoting the GGP program in Tonga, as well as promoting the overall development of our country. Domo arigato gozaimasu. Levele vai whakahoha. Toa whātu. At this time, I would like to invite Principal Sione Kalapo'ur. Kore pege u whangatu whatapu o kamata ki tā tongani. Tā mua mo e uruata I roa koe, whakata atu whatungia. Hoi ka whakahoko na ki nau tolu na nau whai e tokoni. I ono whakanau e ongo ki iroki e ua. O te tehu ke whai hono mamata. Mamata ki ai e whapanangangi, ka maa I ka wha e ahoni. E mea ki ai e whapanangangi ka maa e ka wha e ahoni. I mua ia whapanangangi ko whaampe ke whai ki tala noa mau inga koen. Whaampe ke whai no ngai. Ke kore tokoni koen. Nei whakakato ia he taimi, nei pare mi ai whawhawhonga Tongatapu ni ma. Tokta, ai sake warueke. Ia koutui, nei kaungarahi e kau e pare mi a maroro, ke whainga maria e koreni. Ia o tau whakapita ia ke eki. Ia le tofa, e kakai, mai api o Nasaleti. Ono ua pe whaparangang, koe fufua tai meni whakahoko whatongia e piskoa. Koe tau ele wha e mau whakango tau maki mai. Koe le osi pe tau e ua, u eke peki piskoa, te ke hoko atu. Pake tale piskoa, teu,
I he nā tau tolu noa ka hoko mai. Ia ko whakau me palestini ako, ia awi people ka mā ko whakotua ki palestini ako, I whakapari I pisko. Kiele. Whingā ue mo mātou. Ke ranga ia ko tofi atu. Ka mai mui whonuan. Ka hokan mua ki ngai tokoni. Tokoni ora ki ka tokoni ai whanau a sales. Pea mo aristai paleti. Kona mama watu. Whanau koni na wako kotoa pe apu Nasaleti. Pea kona whanau ke pini na nau. Whanau e toko ono. Whanau ke pini toko nima. Mo whanau tangata toko taha. Whanau ke pini na nau lama kotoa ke Tonga High School. Me api, me sivi hu a klasi ono. Ulaki ko la minia la tu tai paleti walu. La tai whare siu tai paleti tauwha. Milise tai paleti kare. Moala liku paango tai paleti kirioni. Ofa tai paleti taukolo. Pea mobiliam tai paleti. Ka ufoki kai me ki mokopuna ko sione eukaliti. Na e ni motu manatu ki sene walu. Na ne ako he apini. Ka ngai nau ko ni uia na nau whakanau nau aki kamata me pui pui o loki computer wha. Whiunga whakatoa whakamori kia mo paanga tahawhe. I wangi au ono ni masende ua ua. Nau toi o mai pia me lab air condition e ua. Takitaha e ngoloki I he air coni. Whiunga whakamori kia mo paanga whaafe te au fitu tolu sente hiwataha. Nau te o mai pia mo misini, printer, pa mo photocopy fo o ai ako. Whiunga mo mahu inga paanga ni mafe, uang iau, taha fitu, sente tolu hiwa. Nau te o mai pia mo extra tona ai ako, o ka osi ai fo tona koni ugere aki, I tai mili. Paanga tahafe, fitu ngiau tolu hiwa, sente taha tolu. Nau te o mai pia mo pua pepa e fo ai nima, whiunga no mahu inga mo paanga wha ngiau, tolu wha, sente fitu alu. Nau te o mai me UPS a nima. Koe maka ni computer, ka mate uhi la mo ui pe computer ia. Whiunga no mahu inga me paanga tolu afe, hiwangi au, taha tolu sente wha. Nau te o mai mo senorita ai ako. Ka mate uhi la, o koe kia paluparema ke nofe whanau I api ngai matua. Senorita koe ni, whiunga pa mo paanga ni mafe, hiwangi au, hiwe hiwa. Nau te o mai mo laptopu e tolu HP paanga whaafe walngiau. Pea nau te kumi mo desktop computer e taha fitu. Paanga taha mano fitu afe. Nau toi totongi mo uhira o e whare ko ni tau kakatu e taha. Pea kuna oswakahu ki he akauni ai ako he siasi, wai akauni ai ko FWPS a Kolovai. Ka kostutuku ko akauni ia. Ko e oku nau whakahu ki ai paanga e ua afe, te au whataha koe kamata ia te tongi uhila o e whareni. Te unga whakatoa to koni ko ni ume paanga e nima mano. Pas ka Nasaleti. Te nau whoki ke lawe I mo kautaha na nau tau e computer, na nga ofa mai kautaha, ke nau tau tai to tong, ke mo whakakoko polo karama tai to tong. Ngahi kompa. Monu ia pehea Nasaleti. Pou. Pas I gai whanau. O kai me tokoni heni. Ko e familia na nau tokoni mai kono whakanau nau o Resources Center. Ko ngahi Resources te mou mamata kai ahoni, me a kai whapanangilangi, te mamati kai me whakawhakawhi ahoni, ko Resources pea nei kumi he familia koni. Ka koe mau kamata ai, koe pe mau ngahi resources motua, ka whaampe, ka kamata fo, me ranga fo, ka huga senturi ua e ako. Ka konga ngahi resources, koe ni ko sainisi, hika, pe me ingilisi. Kau ki ai na kumi he whamiri koe ni, pa me tepilete hongo fulu, koe kamata ia laiperi a Nasaleti. E mafuri a Nasaleti I laiperi. Kake mau toi huke pepa mau tolu mahae me kai he manu mo popo. Nasaleti te pileti pe o pae he ngai polo kalama pe o Tuku'aho ki ai. Pas ka Nasaleti. Te unga whakamore ka mo panga o noafe,
Tonga au taha se he baua. Nau te kumi mai te mo ngahi rubbish bin e nima. Fo o e ako, heonga mo panga tahafe, ngani manoa. Ko round about koe o ku mo mea mai o whakaho whai ai whakarangang. Nei tokone whamiri gani kono wharahi, heonga mo panga tahafe, pini au tahaua, sen te walu fitu. Whakarangang, ngai tokone si ngai whamiri. Tau te whilo ke kau kostitu. Nau whai apini. E rem maranga to tawa. At this time, I would like to invite the Ambassador of Japan, His Excellency Mr. Inagaki Hassan. Your Royal Highness Prince Atta, Honorable Dr. Aisake Eke, People's Representative for Tongatapu Constituency Number 5, Reverend Dr. Ungatea Kata, President of Education of the Free Wesleyan Church of Tonga, and all church leaders, Mrs. Gladys Fukuoka, Acting CEO of the Ministry of Finance, and all government officials, Reverend Samisoni Tuiaki, Chairperson of the Nasaleti School PTA, and all parents, Mr. Shione Kolopea Auia, Principal of Nasaleti School, and all staff members, students of the school, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today, I am honored to be here at the Free Wesleyan Primary and Middle School, Kolovai, to celebrate 200 years of Christian education and to hand over the newly built classrooms and multi-purpose hall on this important occasion. I congratulate Your Royal Highness, the members of the PTA, the community, and the contractor for their efforts and dedication in making this project possible. The Grant Assistance for Grassroots Projects, GGP, is a rather small but important grant program by the Government of Japan for addressing basic needs in areas such as education, water, and health at the grassroots level. Ko e GGP oku tatau ia mo e lea Tonga si I kae ha oku ngari si I ka oku aunga aupito oku hoko e GGP ko e toko ni lele ma ae tuku I kolo I Tonga ni. Thank you. I believe that education is the foundation for a bright future for everyone, and it is our social responsibility to provide a safe and sufficient educational environment for students equally. Even though the construction of new classrooms and the multipurpose hall was funded by the Government of Japan, how they are maintained and utilized rests with the members of the PTA and the school community. I hope that equipment such as science, laboratory materials, and computers will be in place through facilitation by the PTA and other stakeholders. This school is not only a place of learning for children, but also a valuable asset
for the entire community. Therefore, I kindly ask for your continued cooperation and support in taking good care of these facilities. I thank all the PTA members of Free Wesleyan Primary and Middle School, Kolovai, the contractor Kiwi Tonga Limited, and the auditor Albin Johansson and Company for working closely with the Embassy of Japan for the successful delivery of this project. I am truly grateful for your hard work and dedication. I would also like to acknowledge the continuous support from the Ministry of Finance. The Embassy of Japan looks forward to working closely with the government of Tonga for the effective implementation of current and future projects. Tonga and Japan established a warm bilateral relationship through exchanges between the Japanese imperial family and the Tongan royal family, and now our formal diplomatic relations have surpassed 55 years, based on mutual understanding and cooperation. I wish to take this opportunity to express my deepest gratitude to Your Royal Highness Prince Atta for your heartening presence. It is momentous for me to join Your Royal Highness today, not only for the handover of the new classrooms and the multi-purpose hall, but also for the commemoration of the Nasaleti School's 200th anniversary. Please accept my heartfelt congratulations on that milestone. I believe that friendship is the basis for the collaboration with Tonga toward the realization of a free and open Indo-Pacific based on the rule of law, and we will work to further strengthen our relationship. I hope that our GGP projects will help build stronger and more resilient societies in this kingdom, and that the warm and close friendship between Japan and Tonga will continue to flourish. Malo aupito. Thank you very much. At this time, I would like to invite Nasaleti Kolovai.
Ko hiwa manaki. Whamore more. Moe mama ke se homa. Whanawa ko Nasaleti. At this time, I'd like to invite the Reverend Dr. Ungatea Kata for the blessing and dedication. Ko kore pe tamsi binis ke fai tau lotu I he rea fa Britania ko hui ko e tau kau whata mo Ambassadorial siapani. Ko ho lau si ifo ki tamsi binis na e tari ko e kau misnare. E ko e ongo e whinimotuan na utope na fofua kamata mai poto ko e rea fa papalangi. Kuia. Tu ke tau ki li ki ai ko uhi ko e anga ia o e tau whailonga ai kamata o e katoa ngai o e tau wangi au o e lotu na e kamata atu e rea whakapapalangi mi ho kāinga tama siblings. Mea ke hepe na e lawa e tohi ka koe rea whakapapalangi na naula. Let us pray. Almighty God, our Heavenly Father, with hearts full of gratitude and praise, we gather in your presence on this joyful and historic occasion to give thanks for your goodness, your faithfulness, and your abundant blessings upon the primary school and middle school of Kolovai, also known as Nasaleti, the Free Wesleyan Church of Tonga, and the people of this Hihifo community. We acknowledge that every good and perfect gift comes from you. Therefore, we thank you for the successful completion of the renovation and upgrading of this hall, computer library, and a resource center. We rejoice in the opportunities these facilities will provide for the education, growth, and development of present and future generations of students. We thank you for the presence and leadership of His Royal Highness Prince Ata, Noble and Chief of Kolovai. Bless him and the people whom he serves. Grant him wisdom, strength, and your continued favor as he carries the responsibilities entrusted to him. Lord, we offer our sincere gratitude for the generosity of the government and people of Japan through the grant assistance for grassroots human security projects. We thank you for the partnership and friendship that have made this project possible. And therefore we pray your blessings upon His Excellency, Mr. Inangaki Hisao, Ambassador of Japan to the Kingdom of Tonga, and upon all those who have contributed their expertise, resources, and goodwill to this endeavor. May the bonds of friendship between our nations continue to be strengthened in peace, mutual respect, and shared purpose. We give thanks for the faithful support of the Free Wesleyan Church of Kolovai, church minister, steward, and congregation members, former students of Nasaleti Primary School, partners who have helped bring this vision to reality. Bless them as they continue their ministry within this community. Today we celebrate the bicentenary of Christianity in Tonga in the coming days, and we remember with gratitude the courageous faith of those who first welcomed the gospel to these shores. We especially honor the chiefs and people of Hihifo, including Ata and Vahai, who welcomed the missionary John Thomas and opened the way for the good news of Jesus Christ to take root in Tonga. We thank you that the seeds
planted through their faithfulness, continue to bear fruit in the life of our nation, our churches, Nasaleti Primary School and Middle School, and all of our schools in Tonga. And now we dedicate and commit your service to this renovated hall, this computer library and resource center. May this hall be a place of fellowship, learning, worship, celebration, and community life. May this computer library be a gateway to knowledge, wisdom, and understanding. May this resource center inspire curiosity, creativity, and excellence. Bless every student who will learn within these walls. Bless every teacher who will guide and inspire them. Bless every parent and caregiver who supports them. Bless every leader, donor, worker, and friend who has contributed to this school's mission. May your Holy Spirit dwell among all who enter these doors, and may this place continue to be a beacon of faith, knowledge, hope, and opportunity for generations yet to come. We ask all these things in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, who is now crowned with glory and honor, and who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. At this time, may I request Prince Atta to please come and award the gift to the Master of Japan. Kai fuake me alfa ki tama prinisi ki tarfika lo ko yo Japani na dorfuk na nao famanga ko ya no falei ko no holo pe ko ke ngai fale na fe uma pe mo e ta kilu tupu panga Amerika. Sila ko abeko Nasaleti. Dede ia ke kupesi. Ebo ki kato pe mai. Ya hai mana tu. Ebe raglot ko ine fa hoko. Ye gere ko ni wanda. At this time, may I request Prince Atta to participate in the unveiling of the plaque and ribbon cutting. Hoko nani ki ono tatalako ia. O iripine pepe poki. Ki ono whamono ko iripine ka i pe mono tatalako i maka whamona duo e ahoni. Kauifi me kaingolo tu mapapaka me nusila.
tau kehi. E tama brisi. E o pari lahi ko ni ko pagama. Ki he apea ko he tamini. Ngui atu hok mai kau whakafe. Ko me anga mahai ni pe. Ai ba kai koe ki pare me peke ngai nau. Loto ni le computer bravo pour les produits tout on a un computer ya oui age ko ma forme muita o to ko ni ke fa na wa ko tau ngawe a pe na computer i loto Logon pega as my Nasaleti screen ko ya computer. Yo ngai computer wa malu. Na me ava he family type parenti ko manatu. Yo la ta hai ni fana ko ya mo ko tuku. La mia la tu type parenti malu. Na ne la o himiro. Ai tano mani mo ka por isso toco a pia koni ngai taiman ki mo atu. Ai fare pe ko ta na tu ni ngai class ni fai la mango ta fa ki taimin ngai fare ni. Pa vo tu pe a wen no foka na ko ye taimin ni. Ko foka na ke computer fa mo ta ha. Se ka po ke to ni hange ko la ngau ke ne fa kwa tu e pure ako. Sanda fa ko pe wa. Nau te tong mo huila e pe ko he ta o taha. Osto tongi. Nau te mai ma generator. O du be o te na mate huila. Me me ai fi ma ki ai. E o to be ta dar pe fia ka mo dol mo ka mai. YouTube. Perché live stream per Broadcom FM Broadcasting. Perché modo che mi mai mal fitu po inima. O atong nen Nasaleti. Faka ofo avito ai ahoni la ale lei avito. Perché olunga pangi konga sisi bege asmi olunga. Petai mi fia ni la si ahoni bege abo de voi che no. Paolo mama apo perché mai ulo cowboy aveva la kai mai hila la boia so fa calun come da be mi che fa ho ko ya ai fa fa nai tarita mai o siliana e da ma te kata ulo ki le fa pa kai la yeah, I'm going to ferry. I'm going to hear. Go like hello, goodbye, or fake
musika. Ko maning mga tawaga kina ufenga ya ko TCI. Kamu me bene na kina uhiwa. Mani ko hiwa fa na una wat ko ya lagi hiwa ko wa fa sisu. Kina ko hiwa e ko lewa. A hiwa amanaki fa more. Mo fifi aki aki yele avakasia pani hana mo kago kau fini me he mama me no silo la ma go ke conference na do tupu kau fini do tupu me na kau hiwa na kau ni nai me o te na wente mata kimu a be do kiwa ko fa na wako. Fabiano Wagai Goya Goya King I Loki Kau tu game kau fagafe Tolai abito Foki ang pwede pumunta ang awa na nahigilang ay Kiwi Construction. Kaya kumuha ang pwede nga hiholo kaya ko yung toni isya pa ni. Kung pwede all-purpose hall ay laway nga may kaya pwede pagkatahan kaya konsenti kaya pwede pagawa kung kaya afa mga pwede pwede parihufanga langai ko ngai horong ko ni. Kau kita na big motor mo ke formalon fo ke pure ko. Senta ko pe au ke mai PTA Nasaleti. Na fa ka mai. Ai va fit pani mam broadcasting kita wa honi. O kai fo ke mo pesco ya YouTube. Pego pesco ko to me ai telefoni. Si live stream Pego le dio mal fitu pani ma FM. Wat hadonen me ap ko Nasaleti me Kolovai. Ko kagato ia ta we wong niao. Ai kamata ia ko. This time I'd like to invite Reverend Uto I Kamanu Fotu for the second hymn. Rorahi me honoa o tau ngau i he hoatani. Ko hono ni mange au ni mango fulu ma ni ma himi. Ni me ni ma u ni ma himi. O whamoremore me hake tau hiwa. Hanga mai milangi eiki ki hahu hatamasi. O ua tike ta e tokai ka ke alo o whamai.
vesi tamasi o Nasaleti ako mai hofa ilelei pia ufakahoi fua ai kakai mo o tua. Vesi tamasi o Nasaleti na ke lau ai a e i pou hokuloto foki ke u si pinga ai le soni ves farausi tamasi o Nasaleti na ke fonu hekelesi o mi foki ke u aonga ofa ke mea kotoa. Kata ke o mea hifo, whae tau whafofonga e whine motuani, ai whae tau lea whamalo, lea tau toki whae e tau lotu whaau si. O kou kole pē ke u whanga i he ngai whatapu nei whakahoko e kamataanga o e katoa ngani, ka whafofonga atu pē ai tangatai Palestini, o e siasi, ai ako ia e whatongia, tamasipi nisi, o kune lava atu ki ai i he hoa pongpong koe ni, pehe ki he tandai skitai lahi, o kune teu atu, ko hiko e whatongia o e siasi ke futoa ko hangai toke lau, ai a ko whai atu i hoa taanu. Pea ko tari ai e tutu uni ke ulele mai o whafofonga i atu ai siasi, ka moe potu ngā oe ako ai siasi, ke whakamālolo to honga ke wheitu una, o whakawhainga māre i ho taimi, ka ke mea mai, ke whakalanglangi ai ngā ue ko whakahoko e he whaiwhekau, ka umā ai pure ako, ka mosene ki kau whai ako. Ka e umā ai uhinga te whito, o tau iheni ai, ko tau whānau. Pea mau whamalolo to honga kia te koe. Nea ngō mō mea horo, i ngāhi ako anga, le lei, ai pure anga. Ka koe kai ngalo, ai fofonga, ai whanki whanau, o kuna wafe mai, ke ngāhi ako anga, ai se aswe siriana tawatai na Tonga. Pea koe nau whanki hiwa, mahino ai peka tau tolu, ai uhinga te whito, tamasipi nisi, o e tau whokotu ua ko, koe uhi, e koe poto monia, koe iloi, moe apasia ke otua. Pea koe whaka ilonga ko ia, o e tangata ako, moe whewhine ako, i he ako anga e wesiri ana, e i kai hiki, ai seas wesiri ana me iai. Neongo pe koe haa e tau whenga ki he poto whakaata mai, o tui ai potunga e ako wesiri ana, koe poto monia, koe apasia ke o tua, pea ilo ai lelei,
pea moe kovi o whakatatau ki he akonaki a sisuka laisi. Ko ia pe te mau whetangutu i atu mei ai tamasi prinisi. Pea koe whamalo ko wi ko pongpongi. Whamalo, thank you very much, Your Excellency, for gracing this event, and we hope this partnership continues. Whamalo at fo kia tek moutol, whai whekau, whai se aswe siriana, kau mais I kau wako tutuku, ko mou whola nima, ko hi, ke whakailo ngai, ai ofa, preanga sia pani, pea moe tau whanau. Whanongo ki elea ai ki motua pure ako tamapinis, mahino koe kompiuta eni pea kototongi moe uhila, pea ai pea moe e akon. Toe pe ni ke mahino e o mai tau whanau o nofo fuoloa I Nasaleti. Pea tau whaampe ki he whaiwhekau moho kolo e kini, tamsi pinis. Ko eni te tau au tau tolu ki he pai pai. Ako ko whatokanga tu pe au tamsi pinis, winga foko ka inga. Mana ko au ngape ke ua fu alu kakato ki te preti, ki ala pe ka pepa. Na fai ku lahi ke si o fai wā moe. Ngai umea ko ia ai ka inga. Tau whaam mo tau fia. Ki he futapoa ki me ngai ofa me ngai whaamiri. Ai ako nau lava mai I ahoni. Koe manatu ofa ke kohiri. Pea tau fia ai pea whamalo lahi atfoki. Kia mautore kau hiwa. Malo apito si o mo lava mai. Whalanglangi I katoanga tamasi pinisi. O whalahe te mautoro mo tala monu. Ke ngai whatongia ko ia. O konferenisi o tauangi au o lotu. Malo apito ke pure ako. Ke whatongai pe whawhalanglang. Ko ki motua o te whai hiwa. Pe hange o te tokanga ke ilo e mea ke te pleti. Ko tui ko sio ke ne tok malo pe mo piskoa. Ko tui ko e piskoa o ku lata ia I hifoni. Tau fia. Ko nofo atu ai pe I heni. O hie ku whai ngā maari e pe ke nofo atu ai pe piskoa heni. Na e tari pe kau feitu una. Ai kau papalangi e kohiri, pako ene okunau ke lata pe I he lausi I o au ke ahon. Koe au pe ai ki whafofonga atu I whakamalo, pe a neongo pe, o lawe I pe hange o ko hu mai, ka kou pe he pe tamasi I whawhalanglangi. A koe I whine motu a koe whafofonga mai acting I he CEO me he ureanga, ko hoki whine motu a pe me he lausi I. Pako pe he, hao hake ai pe mo whine motu ani, e mahino pe ko e tau ki katoanga whakaihifo, o whanga atu e whakatapu. Ko e anga ia o e tau fia, I he tau ikuna, ai katoanga o e ahoni. Pako tui, ko e natai ki pare mia marorohange na pe he na hane kaunga ki he kore ko e ni. Ika koutui pe ku tau whaampe taha kilo e tokoni ko e ni ka koutui pe ko e tokoni hoko hiki hake ia malo apito aisake ki he ua kilo. Tau toi paspasi I mai ka fofo ngā tokoni lahi mai I o tau masiwa. Ke tau whakaosi o tua mafi o mauikuna ai katoanga ai tamasi prinis ko ata. Mau ahake pongpongi. Ulo mai la a neongo na e tapua ki vai ai wike kakato koeni. Mau whamo oni. Okule lei ai afiona pe okule lei mawai pe. E mau whawheta ia ki mau tolo kotoa. Ko mau kau mai I ngai tafa aki keheke. Hapai hake ai ofa koe ni ke a Fiona. Mea ngāue aki ia ma ai lelei ai a Fiona. O pehe mau lotu ke whakakakato. Whai e huafa
o alo ko sisu ka mau fa mo wi pe ko kresa e ko sisu ka laisi mo o fa to ko tamai mo fio la mari ma no ni no fo ia e fa lang langi o mau tolo no ko to wana hili ka fai pe ta ngata amen. Kore veke u ki minite taha ke whakakato atu e whatongia koeni. Koe lawa lelei e tau whatongia o e whiawhini. Toku whakawhei atu ki mou tolu. Koe hawhe ni maa e whiawhi. O ku whai ai whakaola e māma o e wāhenga. Pea lawa ia tau mea atu ke holo whatu whala. O iai ai tokoni ai komiti koeni o whai ai tina ai whiawhi. O kui kai koha tina totongi, ko taritari aki mou tolu i he whiawhini. Neu lewa e maranga kai tau atu. Malo pa hulu. Kei hoi tutunia. Me apu Nasaleti Kolovai. E ape ako ta uangea ko ia. Kono whamana tua hea. Ni whatawanga wa o le whai whatungia motoku mea mai mea pina. I tonga ni pe mo murina foki. Whatawanga mea ulere atu. I barufitu koi nima. Peko live stream e Broadcom FM Broadcasting. Peko YouTube. Koe polala mai ku whahaku mai paharu. Ni mai ai whiawhi i whakaola e ngai mama. Ko tonga ni foki taimini ku pouri pe half ko ia ai ono. Ka mamata ai ki ngai mama ko ia. Ko ki hoko mea ki tau polkalama ko ia a pongpongi ia ko e laka foki nai tala. Kaya kamau ki whamalo e be foki ki pure ako ko ia. O Nasaleti. Sion tau whakolope ua pe moi PTA. Pange beko lau ko ia e he mitam si o Nasaleti tokoni makaki maa dolu. Ako maha o whai lerei. Wanohange te tau whilonga kai whiawhi. Ka ngau e koe ia whai whatungi at me he Broadcom i heni. Pita tākfua. Aripate Kisina Junior. Me sake whamo ki oa. Tupourea. Kau sa so waka. Momea.